Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda iba sa ti Proverbio 3, versikulo 27 kan 28. No adda gundaway mo amang ipaay, iti imbag, ipaay mo kadag iti makasapol. Di mo pagurayan aging ga iti bigat ti kaarubam, no mabalin at tulungam itan. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Dandan hindi ka nabigbeg ta nagpakulot ka nagpakulay kay tibuaw. Ada ka magayam dito'y tiyandaan. Wan anang, kakaiso na akaan alak ti kwarta nga impawit nila kayo. Nagkastadura ka lakit tinanak ko. Urnugam ti pawpawit nila kay mau. Agrigrigat ijay. Idinto agas-gastusam iti awan ka is kan na abanag ti sapul na. Ay na, agurno nga to inton dandan ni sumangpet. Kasanaw no adda aberya. Kat sumangpet adagos nga awan pa'y urnong mau. Imposible ang mapasamak day tanan. Nasaya at ano kasta? Ngamno saan? Kasanaw? Masapula makabayad ak nang. Dandani nga minin eksami. Ay, sapay awan na ira na akwarta ta anak ko. Ala, tapadasag ti mapan umutang kin ni Antim Aloha. Maudi day tuyan nga eksamen nang. Agraduarak ton. Aganos ka pa'y nga ruod, tainak pa'y agdiskitar. Inan anusak mat iti mano atawan nang. Saan ta ang makalungaw no sa anak ang makaadal? Isungarod nga ikagkagumaan ka nga isa kad anak ko. Imbagpay ka ni Auntie Aloha ta adu ti kwartana. Uray ado ti kwartana, tadi namot kayat agparanod. Apay nga tanga adu ti tao nga addaan, ngamdida kayat ti tumulong iti kaskada tayo amarigrigat nang. Jakman ammo, anak ko. Papanam, maluman anak. Mapanak man di tabalay ni Aloha tang inak umutang iti kwartana. Tapagbayad ni Lovely ije pagadalan. Ay, pag-isaw. Nakuna ni nanang mau, anapan na kano inala ti pauit nila kay na. Mapanak man nga rod tang, barang pautangan na. Apay kumadi nakapautangan katadamot kwartana. Uray adda kwartana, amuyumot nga rod ni Aloha. Ala, padasam lang nga anak ko. Adda nga tadi tabalay datang. Dumanon ka tapno maamwam no adda dita. Nakarubat ka mat ading ko. Sani? Kulot ka matan. Saan matan anang isip ti buok mo? No di kat Olandis. Bagay ko, saan ka di? Uuan ading ko. Aloha. Nakaumayak. Taumutang ako maiti pagmatrikula ni Lovely. Agpaadal ka, sanak iraman? No awan pagmatrikula na, di pagsardangam. Sayang ti panagadal na no pagsardangak. Sakbay nga agpaadal ka. Siguraduam nga adda kwartam. Bayadak tumatla ang ading ko. Saan ko mat adawaten ti kwartam? Para kada kami laang matimpaw it nila kay ko. Awan para kada kayo. Ala, inak nga rodan no di inak pautangan. Pinautangan na ka kaditi kabsat mau anak. Ay, saan nanang? Para kadakwada ka nula ang timpaw iti asawa na. Nalabas mo daytan. Ay, wud gayam. Binayadan ni Kanorjikal ding mi itay laang. Isulaangan ti alaam. Tapno maka-examine ni Lablay. Ay na, agyaman unay nang kunak akit ti no awan ti mairimedyo. Kasauktuman dya, Adem. Di nakalaki di pinautanganan. Bayan yun nanang. Anya nga rod kat kwartada mat. Ngam nalabas mat. Iso ko matimang saranay kan ka. Ngam saan mat? No kumaawang kwartana, maawatak no di nakapautangan. Ngam adamay. Bayan nyo latan nang. Sana bale, tadamot kwartang impautang yo. Unay kamatan, anak ko.
Di mo laki di pinautangan ni manang mau. Ambisyosa mo't ngamin. Ay, kasla soldado ang mapan makigubat. Nga awan bala kan paltog na. Ay, di na pa'y pagsardangan di anak na iti panagadal na. Anya ka di ti sasawa maun. Anya soldado paltog ken bala. Ay, agpay sumot. Agpaadal nga awan mo't kwartana. Sakbay nga agpaadal ka, kita na ada pagbayan mo kadagiti masapsapol na wenno awan. Dandanin agturpos di tao. Ita ka di pa'y asumardang. Para makita ano makaturpos. No awan pagbayad na, kasano kuma. No kumama nasaya at kaatao, tadamat kwartam, pinautangam kumamay. Ay na, oray kitain nyo. Saan ang makaturpos ni Lovely? Ay, agpatingga dala ang iti arapaap. Agraraman dakit di ah? Kano nasaya at kaakunak, pautangam kumamay. Hello, Lakay! Nakaawag ka mat? Ada ka di manen ipawit mo akwartami nga agiina? Puno ka di asaan mo ba'y ang napatarimaan ti balay? Kansaanan nga agad adal dagiti ubing. Ha? Kwa. Diyak mat mapilit ida nga agadal, Lakay. Narigat ka no ti agadal. Apay abinaybay am ida asaan nga agadal. Apay adi mo pa'y pinatarimaan ti balay. Ipatarimaan kunto. Mangipawit ka pa'y itinayon ti pagpatarimaan. Manon ti impaw-pawit ko. Di mo matamo asalimot mo tan ti pagbambanukak. Manipod ita. Basit lang ti pawit ko. Kasano nga rod ang mapatarimaan ko ti balay, no di ka nagpawit. Naipatarimaan mo kuman, no ammom ti inaramid mo. Kanayon kamat kano ngamin ije madyongan, kung nati kakadwam nga agmadmadyong. Na minsan laang mat anapana. Imbag ta nagsabat ta sika, manang Vilma. Ni, apay ka di ading ko. Kasla masuron ka. Sika ka di tinangidanon kanila kay ko, ngagmadmadyo ngak. Agmadmadyong? Apay, agmadmadyong ka ka di? Ni, jak mo day ta Tasaan ka mat abambantayan? Asino nga rod tinalaing anang idanon? Ang mga no adda kinaapam akadwam nga agmadmadyong. Ada kinaapak, tainabak na amin na kwartak. Dumawatak iti balato. Ngam di mat mangtad ti sinalbag. Awan nga min tinasaya at nga itden ti sugal. Di bak nang kakumata saan ka mat nga agmadmadyong? Nagadokit din nga mo! Nakaturpos nga agpaiso ni Lovely. Ngam anya nga iti aramatin na apag-review. Nangina ti bayadan ti ag-review. Pautangam kumaida, tapno makatulong kamit kadakwada. Anya kumati ipautang ka. No inurnong mo kumati ipawpawit nila kay Mau, at dako maipautang mo. Anya ngay ita. Sinalbag ngamin tinanghidanon kanila kay ko. Uray di da idanon, maduktalan ng tumot lang inton sumangpait. Nagsagana kakit di tadandanin samit sumangpit nila kay Mau. Iso nga ron nga imayak ditoy. Taumutang ako maiti pagpatarimaan ko iti balay may. Sakbay sumangpalt. Igatang ko itinuang ti kwartak. Iso asaan ko mabalin nga itidken ka. Dandan iti pa nagre-review. Ngam sayang tawan pagbayad ko na. Dandani ka din. Malatain nakibaga iti akin baboy iti tinaraken ko taila ko min. Kayat na nga tanang. Sayang no jak maka-review daytoy umay apa nagre-review. Isungarod nga inakdamagan anak ko. Mayat siguro day jay, tadakkel meten ti tinaraken ko ababoy na. Alaman nga rod nang. Sapay ko ma, takayat na amalakon. Nulakat kayat na, umdas mat siguron tibingay ko apagbayad mo. Kakaasi kayo amang remedyo iti pagbayad ko nang. Bayan nyo, tano makatrabaho saan kayo nga agrigat pay? Sa anak mo't nga grigrigat katanak ko. Makapasa ka lakit di, naragsa ka kon. Da kayo matgayam ti masabat ko, apong. Papanan nyo ka di? Ay, agpag napagnakla, ay nga pok, papanam ka day. Inakagbayad, tapno maka-review apong.
At ka din pagbayad mo. Inla ko ni nanang titarakan da ababoy, apong. Umdas matday jayan bingay na pagbayad ko. Imbaglakit din ta nagtara ka ni nanang mo iti baboy. Iso nga rod, apong. Imbaglakit di tanaanos ni nanang nga mangirimremedyo. Awan piman katulungan na. Ala, sapay la ko mga raw, ta makapasa ka iti exam mo. Tapno makatrabaho ka, kat makaginawa kayo matin. Ikagumaak, apong. Ipasnag ko ti ag-review tapno makapasa. Nasabat ko di apo ko tabakit. Mapan ka nun agbayad tapno makaribyo. Ay napi, manmet nga ubeng. Naudi samet ang mapanagbayad. Makabayad lakit day kan makaribyo, mayatin. Timet anak ni Aloha. Awan esem da nga agadal. Imbis nga da pagadal da. Pinanuynuyan ngamin ida ti inada. Nuko mata imbaon na ida nagadal. Sa bali mga mintin into na rin na. At dapat kagayang bisyo na. Day tangarod ti maday. Awan na sayat nga ipaay ti bisyo. Napatpatagpay katibisyo nan ngam ti tumulong iti kabsat na. Uray kumaa, no adamot na paadal ng anak na. Adama ngamin kapkapoy da iti pagadalan, iso amasadot dan nga agadal. Mangnam na madalae nga, ini iti ipawpaw iti amada. Adda ka man yan dita, nga uray ka lagkubkubong agmulmula. Anya ngay nga rod, ading ko. Diyak kat agtrabahon, kat awan mo nga rod pang namnamaak. Kasapulan ti panagsalukag. No kumakadwam ti anak mo nga agtrabaho, saan ka kumaamarigatan? Agad-adal di anak ko. Nga uray rigat mo amin arigat? Kasya mo tabagim Masapol nga agsalukagak, tapno makareview ti anak ko. Patsyamot ang makapasa ti anak mo. Ay, sayang laang dagiti rigrigat mo. Sapay kumata makapasa. Nangina ti binayadan na tapno makareview. Allowance na laangan ti sapsapulak. Mangnamnama ka iti angin. Narigat ti makapasa iti eksamen. Sapay kumaata maigasat na. Saan ka namang namnama? Tapno saan ka ang masaktan no rumwar ti resulta? Anya ka di tinamnamaam a resulta. Narigat ka no ngamin ti eksamen. Oh, saan to ang makapasa di anak mo? Oh, nay medyo imbagbagamon iti kabsat mo. Saan ka di apod no ti imbagak, nanang? Rumbeng asaan amang namnama, tanasak sakit ti mariknana no mapaay. Saan nga ta asika ita tinapaay, ken nasakit ti marikrik nana, tawan na paadal mo, idinto ta damet kwartam. Nanang? No, may dumawat ken ka iti tulong, di mo pa'y pulos tulungan. Saan ida abinaybay anti apaw? Anya? No arigan, adan nilabli iti maudi atukad ti agdan. Maudi laangan nga dang, makadano na iti ngataw. Kwa, nanang. Nakadanon lang arudan iti ngataw, kayat mo pa'y laang nga iguyod nga ipababa. Imbes atulongam, tapno makuna nga adamo na itulong mo iti baligin Saan mo takas tama ti aramidam? Apay anak kadali kep ka kasla na pukawan. Awan pa'y kwarta, nanang. Agpautang kayo man, mo't. Umutang. Sikat ti agaw awat iti kwarta, sikat ti umutang. Ay, nanay, sumugad mo ti kabsat mo. Adama igam na apapel. Nanang, adanagan ni Lovely dito yung newspaper. Anya, adanagan ti apaw kiti newspaper ko nam. Nanang, nakapasa iti board exam ti anak ko. Ay na, adan apo ko kadi adal. Makaginawa kan nga girimremedyo anak ko. Yaman pa yapo. May san-anaan-anay nga ininyero ti anak ko. Ha? Inhinyero ka di tinala ni Lovely. Kunak man mo sa balay. Kinainhinyero tinala na. Ita, may san-anaan-anay nga inhinyero ti anak ko.
Pinmanawan ti kabsat mo ang nagipadamag. Apay akas ka lang natukkawan iti ulag. Di ka matagtagaray. Kinainhinyero gayam tinala ni Lovely. Wan, ket ita, mabalinan ni Bilma ti agdaldalikap ka no makastrek iti trabaho ti anak na. Nalakalang ang makastrek. Tatap na tser ti anak na. Nasaririt nga ubeng. Kasla di kalman laang nga umay dumawdawat iti tulong ni Vilma. Katjak tinulungan. Ita, addan iti nga to. Kaakaasi nga umay gumawgawawa ti kabsat mo. Gamde mo pa'y naiturad at tinulungan. Matigayam ti inaramit ko. Makaamiri sakitan nanang. Ngam naladawon ti amin. Tadinan kasapulan ti tulong ko. Siyak itan ti makasapol iti tulong na. Saan mo kuma nga ipaidam ti tulong mo no adda mabalin mo nga itulong. Tapnon inton si kantong matagkid daw iti tulong, matulungan kantumat. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dala, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Salmo Kapitulo 13, versikulo 5. Agtalekak iti di agbalbaliyong nga ayat mo. Agragsakak, gapo ta isalakan nak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Kamaudyanan na, nagpas nga'y kamatlaangan, Lorraine. Lalaki ti anak mo. Nakaturog. Uwan nga rod, Carol. Agyaman tada ka nang bantay kanyak dito ospital. Tawan mo ti sabali amang bantay kan ka dito eh. Gapo ta pinanawan nakakit nga rod ti amat impas ngay mo. Di mon ipalagip kanyak dayjay nga awanan bain. Gapo ta jak kayat amang ngag ti maipapankan ko ana. Parikot ko, no kasano kami itan iti anak ko. Saan dakmat ang matulungan dananang kantatang. Gapot agad adal kat nga rod ti buridak akabsat ko. Kat, agtrabaho ka apaman ama kapapigsa ka. Itikas na, adda igatang mo kadagiti masapsapul yung agina. Day talaang ti solusyon iti parikot mo, Lorraine. Adto iti abasto tayo para itaalawas, nanang, tatang. Kompleto amin ang dagita. Saan laday ta? Gimatangak matan iti agasyo para iti maintenance yo. Agyaman kami unay, Carol, anak kaw. Ay, kunak no saan mo anabasa ti text ko kan ka. Gaputa saan ka mo't nag-reply itay. Makumikom ti anak tamang bambantay iti gayem na ospital. Ay, kumusta nga yan? Nakapas nga yan ni Lorraine na gayem mo anak kao. Tatang, nasaya at mati ka sa saad na. Lalaki ti impas ngayon ni Lorraine. Isu na lang, taparikot na no sa dino ti pangalaan na kadagiti masapsapol da nga agina. Gaputa pinanawan kat nga rod ti lalaki ang nakasikukan kwa na. Simot ti gayem mo. Alakat andi nga yung latak ko matigayim mo. Tulungam aging gat kabaulam. Gaputa kasta ti kababalin tinapudno agayam. Ay, aday ta. Ay, nakadalusak matlaang gandi ti arubayan. Ay, bakit ka talagan? Nalaka ka mabambanog. Naimbang nagsapayo, nanalokring.
Naimbaglangan ta nakita kayo dito arubayan nyo. Si kamot gayam Lorraine balasang ko. Umay ka, intay dya unag. Ay, kadwam mo't day ta anak mo. Wala na. Awan nga ti sabali ang mga iwan kan kwa na. Iso nga intugot kon ada ka din ni Carol? Adda, madama ti panagdalos na di ta salas. Mala, nagkabalasang ko. Tapno makapagsarita kayo kan ni Carol. Nya, agabroad ka ko nam, Lorraine? Well, Carol, recruit nak namin ti may sa akadalak iti high school. Mayat ti trabaho ijay. Gandakal ti sweldo. Kat, kasano nga rudan ti anak mo? Ibatim ka dagiti dadakkel mo? Wen ko ma, ngam kunadamot asaan da ka no amaaywanan. Gaputa makumikom da iti panagtalon. Carol, mabalin ka di asikapay laang ti pangitalkak iti anak ko. Anya? Ngam, Lorraine. Sige mo amok ngamin adi mo baybayan ni baby. Gaputain bilang mumatan kaspudpud no nga anak. Kan amok anasayato ti kasasaad na iti poder mo. Ay, anyap ingay. Sige Ay na, agyaman ako na Carol. Talaga anasaya at kaagayam. Di kagdanag. Binulan to amang ipauitak iti allowance yu kan ni baby. Ay na, talaga nakayayo to'y anak ni Lorraine. Bakit? Kita ma. Dakilan tinagbaliwan tila nga na. Sipod anda iti pudir ni Carol. Naglumag. Wan nga rod lakay. Ay na, malagip ko lakat nga rod ni Carol idi maladaga. Alis to ang mapunas ti bannog ta ide. Nukas di ang makitkita ta ti anak ta. Ay, putno day ta, bakit? Naimpaglagayin, taimbate dito ni Lorraine ti anak na. Iti kasta, ada iwanan ta. Ta saan tamatay na makapagtrabaho. Wan ibilang tamatan kas apo ni baby. Apay ngay nanang. Saan matan nga agpawit ni Lorraine iti kwarta para iti anak na? Kan saan matan ang makontak ti messenger na? Ang mga numakumikom iti trabaho na, iso asaan mo ang makontak. Imposible day tananang. Manun alawas asaan ang makontak ni Lorraine. Apay, busy lang una yan ay iti trabaho na iti abroad. Ala, urayam langan nga umawag. Sikapay lang ti gumatang iti kasapulan ni baby. Kasigurado amang ipaw ito matlaang ni Lorraine. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Mama, umadanin ti panagturpos ko iti kolehiyo. Apaman ang makapasak iti board exam. May saakton nga inhinyero. Ay na, nagsaya atin adamag day ta anak ko. Itapay laang, kablaawan kan iti panagturpos mo. Dahito iti bunga ti sakripisyo yo para kanyak, mama. Uray no sandak apudpud nung anak. Pinagadaldaklat ta. Inaramid yu latta, ti responsibilidad yo kas inak. Gaputa day tati maiparba anak ko. Gayam ko ni Lorraine nga inam. Iso nga imbilang kamutan kas pudpud no nga anak. Mama, agsublinto pa nga tatipudpud no nga inak. Uray no kas jay ti naramid na. Kaya't ko lata makita ken mamam mo. Agtalag ka lang iti Diyos anak ko. Anya ti amom. Amang ano iti may isang aldaw, agpakitan tumatlaang kadatayo ni Lorraine. Agasan man. Alis to ti panagbak nang mo, Kevin. Nakapatakdar kan iti bukod mo abalay. Si Kamat Jed. Ad-ad dapay kid di anapakbak ng kaangam iti siyak. Gapot ad-ado dagiti proyektom. Uy, saan mata? Ay, un kayam.
Maawis kay ti panagkalay sa amin itinobyak, ha? Kaano ngay? Inton umay abulan. Umay kanto, ha? Maawis mo't ni mamam, iti daytangal daw. No kasta, agkalay santigayom mo, Kevin. Un mama, ket maawis kayo mat. Ay na, imbag pa'y tigayom mo tagkalaysan. Sika ngay anak ko, adda ka di matan nobyam. Anya? Awan pa'y nobyak, mama. Kan may sa, awan pa'y planok ang mga sawa. Lumakay ka na nako. Rumbang ko mga adda matan nobyam. Mama, aging gaajak makita ti pudpud no nga inak. Sa anak ang makinobnobya. Ti kayat ko, nagkalay saak, kadwa kayong tuadwa, kan ni Mama Lorraine. Nagdakkel abalay, tinaipundar ni Kevin para kada tayo, Carol, anak ko. Saan laday ta? Nagpintas pa, iti disenyo na. Wan nga rod nanang. Ay na, pagyaman na klaunay. Gaputa na padakkel ko anasaya at ni Kevin. Nga uray saan asyak ti pudpud no nga inana. Naapay mat nga men, nasaan na nagparparang ni Lorraine. Ay, anya nga tangagpay, so tinapasamak kan kwa na ijay abroad. Day tati ditay ang muna nang. Ngamsapay lang kumata iti may sangal daw. Mapanunot ng tumatlaang ti agpakita kada tayo. Iti kasta, makadin na namutan ti anak na. Rabin, Kevin, apok. Hanggang di ka pala maturog. Diyak pa'y lang amin makaturog, lolo. Iswa dito yak pa'y labiranda ngagpangin. Anda kayo ngay. Apay anak kariing kayo pa'y laeng. Sa anak pa ya makaturog. Lolo, nagsaya at kuman. No adda dito iti pudpud no nga inak. Iti kasta, naragragsak ti pamilya tayo. Nasaya at ngagpaiso ti biyag ko. Adda anak iti natalgad at trabaho. Napintas pa iti balay tayo. Hanggang kurang lata, lolo. Kaya't ko ang makita, ti pudpud no nga inak. Kas iti kadayon nga ibagbagakan ka ni mamam. Agkararag ka iti Diyos. Tamangan, no iti may sangal daw. Ket makitam tumod lang ti pudpud no nga inam. Ket no mapasamak day ta. Siguradaw na ananay itong tiragsak mo, apaw. Nanang, tatang, itati schedule ti regular check-up yu ti doktor saan aya. Well, nanakaw. Agrobwat kami pailang kaninanang mo. Kalpasan na, agpaitulod kami ni ti driver. Lolo, lola, kuyugan kayo na mapan iti doktoryo. Total, awan trabaho kita. Sigurado ka kaday, apok. Wun lola, isong agrubot kayo. Iti kasta, saan tayo amaladaw iti papanan tayo. Uray siya, sumuro takmatan kada kayo. Dito yak pa'y laang ruwar ti ospital. Urayak laang dito'y tananang kantatang. Nilangan Kevin ti manguray kada kwada iti unag. Itay pa'y amadlaw ko akit kita anak ti babae. Iti saan unay nga adayo dito ayan ko. Apay nga ta. Umasidagan dito ayan ko. Carol, Lorraine? Si kakadinday ta? wen, siyak daytoy. Ti anak ko. Kaduam ka di, ti anak ko. Juan, kadwak ni Kevin. Ay, kamaudyanan na. Makita na kamatlaangan. Ungayam, apay nga da ka dito ospital. Anya aramidam dito eh. Imayak nagpa-check up. Tamaul ulawak. Kat apag iso, nakita ka, Carol. Kasta ka di.
Kevin, anak ko. Pakawanan ako mano italaang anak pakita kada kayo. Pakawanan nak, no dimakal ka nga awanak, itidanam. Mama, agyaman ak una iti Diyos. Gaputa tinungpal nan tinabayagan akid kidawakan ko ana. Makita, kan makadana kayo. Kunaklakit din no saan kayo na makita pa'y. Ikarik, anak ko, saan akon nga umadayo pa'y. Sulnitak dagiti nagkurangakken ka, kas inam. Itatanag subli kayon. Naragsak akon, mama. Awanan ti sa pulak pay. Tikid di aramidin tayo ita. Kat gundawayan tayo dagiti kanito. Asaan tayo ang nagkakadwa, mama. Lorraine, anya ka di at talaga tinapasamak iti panagabrod mo. Taapay ang nabayag asaan ka nagpakita kada kami. Atidog asalaysayan, Carol. Hangam dumngag ka, taistorya ak ti amin. At dalalaki anam amo ki abroad. Nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Aging ga nagdaton kanyak. Kalpasan ti kontrata mi. Nagdesisyon kami nga agawid dito Pilipinas. Kat nagdana kami kas agasawa. Apay nga rod adi mo sinublian ti anak mo. Amom ka di akanayon nakasapsapulan ni Kevin. Kanayon na adamdamagan. No agsubli ka pa'y, tapno agkita kayo. Kinapudno na. Kayat ko idi nga alaan ni Kevin kan ka. Iso na laeng tasaan akayat ti kadandanak. Gapo tadi na maaklon nga anak ni Kevin. Ay, agbababawi ak anakidan na iti dayjay alalaki. Gapo tasaan ko man laan na aywanan ni Kevin. Saanan aday tati panunutam. Tinapatag ita. Kadenden namon ti anak mo. Naragsak pa nagkasangay mo, Kevin, anak ko. Agyaman nak, Mama Lorraine. Kamaudyanan na. Nakadwa kayo matlaingan. Iti panagkasangay ko. Oh, adto'y ti sagot ko kan ka. Kita iti kasta, maamuam na anya tilinaon na. Ha? Kwintas? Wen, anak ko. Nabayagan a ginatang ko dayta, para kan ka. Kat ingkarik nga apaman nga agkita ta. Yawat ko daytoy kan ka. Agyaman nak iti daytoy asagot yo, Mama. Kat agyaman nak mat iti Diyos. Tadi nang ngagnadag iti kararag ko. Asapay kuma, tamakadwa kayo. Isu ano anyaman dag iti mapasamak iti biyag tayo. Ikamang tayo, iti apo. Ado dagiti panubok asumangbay kada tayo. Agtalag tayo lata iti apo. Kadumtang tulat ti aldaw amalasatan tayo day ta panubok. Babaan iti tulong kan panarabay ti apo. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfing. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang terapay, na inbag nga oras kada kayo amin.